Ағбындағы Настенька олған сады 2016 жылды 8 декабрда азылған. Ши олы қызжықтыр өнімінді 2017 жылды шайғыды шайылсыған. Ана пер школ алнындағып учреждение пір жыл тоғын салды. Пүнгі күнді пер 300 артенің олған жүрші. Уныс бөліктің полғынындыла 30 арпалы, олардан көбізі 3-5 жастық. Пір өдік 2 жасқада шеткілік еркажықтыр. Оларға Ағбынның ұстық баста президенттің шахина өнетін орыныр төстеп отыршы. Bazı Hakas gruppaların azırgı kösteniz edilşi. Настенька olğan zadında andıq iki ümme. Şulujıqtırның xaraç xaylar. Xayzında da bir ikili Hakas balı. Köbüzü orstar. Şeparşızın Hakas dilini күнтозы kömestan könüktürüp oturşı воспитатель Гулина Камазакова. Ana oğlu xızcıqtары erten gelze izanışçiler erdi anım juqtızıpnan çalar. Alhalınca söstlerine orta adap bilçiler. İkinci aya toxtmırşım. По садикта, садик на истиг пылтыши, по садикта шарх пылтыши. Положықтар менің үстүрчастығылар. Бала группада көп, шайғы түсті тоже идеклы көп пүйді жүршелер. Xaraç xaylar grupasında salı mediyalik 4-5 жастығы балалар. Шайғыда олардан 10% olğan sadın zarşürші. Hakas tiline ögredegödük oyun pastırı aparılşı. Bölükte öneten cemnilgan pulunğızdır par. Şe izik tusta oğlu xızcıqtırına uda tasxar körürge şerir. Nağmırlı şağbızı kun xaranda olar tosxınca oyna palşalar. Закаливать пушес палады неме хастарын пиктепшевс. Шлас добрых шешупшевс неме загорать пушес перед күнгеш апынжатшевс. Ну неме. И особенно хастарын пиктеге керек по времени. Настенька olğan sadının körümün aymıq şax yıqtır şazapşalar. Onlarının edisteri de uğa şapsıq. Yedilgan onday sağızı xınıq pasxızına töyünemiz. Barşolarına oturtup olğan sadının toğuncuları ayğızşalar. Jibabılar soğulirға polusşalar. Olğan ırsiligine balirға, iprkana xayrılirға ögrençiler. Ағбынды olğan saatlarına sağını xozılıpla oturşa. Bün xırıqus учреждениzer üsmün şarım oğlu xızcıq şürşi. Örnümüzde bazı bir olğan sadı bular oranda özek sabıl bargan.